uJesu uthi akafuni sijime. uJesu uthi ungalinge ube nomcimbi into ezimnandi. Ulanda amadimoni wodwa uma ungayiqashi into ezimnandi. uJesu akathandi ukubona into ezimnandi media ihleli ekhaya ingasebenzi kwi-weekend. Even noma ngewona i-weekend ama-photoshoot ngawashaya phakathi nensuku. uJesu akathandi ukubona into ezimnandi ingasebenzi. Leyo nto leyo iletha amadimoni. Leyo nto leyo ukuthi noma uJesu embuka into ezimnandi ehleli engasebenzi bayacunuka, umoya wakhe awuphatheki kahle. Uthi uJesu qashani into ezimnandi. Umcimbi nomcimbi kumele ushuthwe into ezimnandi. Qashani into ezimnandi noma ungezoyi-afford, khulume naye into ezimnandi usho ukuthi ibudget yakhe ithini, uxoxiswane.